Dobrodošli ljudi, danas ćemo igrati Best Friends ili Best Fiends, kako god da kažete. I ajde, otićemo sada tu i sve ćemo ih obući njihovu staru odjeću. Aj brat se kad ih sve napravim. Evo nas, evo vidite. Da vam malo pokažem kako se igraju. Evo, ovo je prvi level pa je jako lagan. Vidite, ovako. I sada ako ste vi ovo instalirali, ovaj u sredini će vam dati 3 ključa. I da vi prisnete Great. Ajmo vidjeti što se događa. Idemo na druge. Lol. Sada. Op. I sada idemo. Vidite ovo gore u kantonu Gold što piše. Morate to poslušati zato što nećete moći preći level ako to ne dovršite. Evo vidite što će biti. Evo vidite, mora vam biti ovaj zeleni. Da znate. Bar sam prišao sigurno gleda. To je to. Na prvim levelima ne borite se baš. A kad dođete do... Moram pokazati koji vam je boss. 40. Ovo vidite. Ovaj bi sada u sredini trebao dati 3 ključa. Nekoliko onih žutih i plavih. I ako sad presnem Great. Ok, ajmo vidi video prvo. Sada ćemo na 3. level. Ljudi, samo vam pokazujem kako se igra. Sada idemo na Quincy. I kako se ovaj zove? Beetle. Ajdemo ljudi, idemo. Koga ćeš ti napada, molim te. Jeste vidjeli video kako je? Jeste vidjeli kako je bio tužan? Mislim da jeste. Ja sam bio tako tužan. Kako mogu to radi jedni život? Pokvareni ste. Ne mogu vas gledat. I puževi crni. I on bi sad trebao dati 3 ključa ko uvijek. Sad idemo na level 4. Idemo. Sad ću vam pokazati jednu jako dobru stvar. Ajde više. Vidite. Vidite ovo tu kao. Vidite vi kako je ta stvar dobra. Evo vidite, ubilo je jednoga. Ne, ubilo je 2 odjedan put. Dobro. A da nije dobro? Mislim, nije. I jedna stvar koja je sad glupa, zato što su mi plaćani na level 6, a to znači da imaju 200 i nešto damage. Radi kada udari. A jedna glupa stvar vezi tega je što svaki put kad udarim, lagano ću ih ubiti. To je glupo. No žešće. Miha, najdraži mi ono kad napravim. Miha! Kakav konj prije. Miha! Luđak. Sad moram uništiti 4 vražija puža koji pokušaju uništiti zemlju. Umrite! Umrite svi! Jedan od drugog. Mrtvi su. Kombo sam napravio. Kombo su i vani najjači uvijek. Ok. To bi lagano. Ljudi. Ja sam overkill. Evo ga. I 19 mi je ostalo. Možete vjerovati. Sad tu 3 ključa, tu 0 ovih i idemo dalje. Idemo level 6.
I to vam bilo to. Pa sutra ćemo nastaviti. Doviđenja ljudi.